Kreativnošću, idejama, humanitarnim i volonterskim radom članovi Omladinskog savjeta ostvarili su značajne rezultate koji će biti nagrađeni potpuno uređenim prostorijama Omladinskog centra. Na neki način stavljamo Omladinski centar potpuno u funkciju da bi zadovoljio potrebe svih mladih ljudi, ali i potrebe kompletne društvene zajednice. Stvorit će se uslovi da još više edukacija, još više rođendaonica, još više projekata realizujemo upravo u Omladinskom centru i da on bude mjesto gdje se mladi ljudi okupljaju i kreiraju određene ideje korist zajednice. Trebalo bi da bude zamijenjena stolarija, podovi, adaptiran toalet i okrečeni zidovi. Članovi savjeta također pomažu radnicima, željno iščekujući kraj radova. Svakodnevno smo tu da što god treba, tu smo da pomognemo. I slobodno mogu da kažem da meni ovo sve mnogo znači. Za mene je prvenstveno ovaj omladinski drugi dom. Ova rekonstrukcija će nam mnogo značiti, imat ćemo gdje lijepo da se družimo i da provodimo vrijeme svoje korisno. Kompanija Boksit i ovaj put je na molbu članova savjeta odgovorila pozitivno i pomogla, a to će činiti i u budući. Ovo nije prvi put da kompanija Boksit izlazi u susret Omladinskom savjetu. Dosta sredstava je išlo i u Omladinski savjet i u neke projekte koji su od značaja za omladinu u Milićima. Predviđeno je da radovi budu završeni do 24. februara, kada ova organizacija proslavlja 12 godina postojanja.